Ka Shillong Press Club bat ka Meghalaya Editors and Publishers Association kalapha de ke jingtho shu President ke Voice of the People Party uba Ardent Miller Besayomon hakaba kila penram bandawa panmap halor ke jingkeno ke bomdon nongrim iki arteli kilat pathai khubor katai ubati CTV bat ya UT7 hakarinsan yalap election kabla long hanong stoin ha kani ke shithi shu kila penpauru ba kani ke jingleh jong President ke VPP kan Buh Jingma shibon iki nonglum khubor jong kini ki arteli kilat pathai khubor bat nakaliang ke MEPA bat ke SPC kila bu por ba Hapoh ke Sngi udeban panmap